Agus inis ar an lína tá Cúán Mac Conghail únar an chomhlacht de léirú na man Macalla Teo. A Cúán fáilte go dtí níor a fem? Go míl mágad, chun sa cuasaí leat. Tá sí go maigad. A Cúán, hui mé deagháil leat chun an tagalamh seo dhéanamh inniu, mar thula mé faoin tsraith nua atá crutha a gcéibh agus tá ar Cúla4 Shaol Do Shaol. Sulla léiríonn muid faoin tsraith sin an féidir at intin dóm nó acu a thabhairt som ar dús a Cúán le a hol faoi de chúras na man agus an cuí ar bhunaigh tú Macalla Teo? Kinte daarvan ben ik dan sheer koepele decade gewoon intended, but is vi goni filmgum televisie agus scannáin agus chumesail na lag me skyil chumesail go die sasna me obair leis BBC en son mar agrahor agus tres rein sa bliente hanna me weile agus vi TG kar a tosnu. Vi me gobers in the man scannáin garscannáin fladscannáin agus clár gefáisnéise ag a havensi it gaiding gum mar hiad hanga agus hasramdal a gober agus dennim chláiricha ingéling chomá le cí na merle. So hosum me cólacht le macrahar tá trícha blian an nu mar sin inis da van Macalla agus tamid Lundahan sa in mai la clia agus is stocha an rud a hasrung of ná ar sail an sail urbach gailinge a chur chun cín so nervvín mu a smuoine ver chláiricha I den weer smuoine ver smuointe sinné beidir an rud atá é lár ar good smuointe ná catáí an a bheith muintir le gailinge I lár bhaile clia. Ní gehil go homlan ní sin ní den taindíine, but sin beidir an pléin atáling. Tá sé simú cam ghfuil Macalla lonathe san aircá agus tá sí simú freisin dar lomgóir is caintear ar dúgus gailge agus tá scannáin cruthaithe agus dúisina búte a gcuibh nach bhfuil? Tá I mean le garage dhéanamar le gá fad scannáin kind of bhain de bhanam aracht if he sort of an lunathe registration gortamór vi dúnlarú agus slad agus mar sin de gist dar gan elections gan an son wo sé an gedúsne fud na crunne chu chun cíine mar ranige mar an scanán le dolle Jo na Huskers blian fihe vi a fihe hen die sé gan a while hit a lugger an lag mar Darren si nur because bin Moskina gastannig or harle an COVID agus daréir dúnach na pictulen nar vi mar vi mar veidir tríseachtaní sara vi sé chuseach agus vi dúnach but daring e chorasach na pictulen an fórsin agus dar go ríist an a bhile. So agus domid léir an a bhróide las mar scannáin a chud sinní cehar agus an son bhí na bhónig sin dhéana mar scannáin de bhanam Roise agus Frank agus a ríist hasan sé sin ar fud na crunne bhu sé dúsna idirnáisiúnta Santa Barbara Merachá gur féile an award bhu sé an audience prize an son a dús le féchna. So yeah no so agus an go yenmer lei dasgan an sin bit mat kegur skeelte omlan exilid kan einland nummer do me skart woord agus ken le fé madra gur chans gur honig far chéile vansa a rash mar vadra so seis ground an agus gra so si go man exil na chéile mar skunnain achar socher tá si dingailing agus ní wahel leis ní sort of tricktown is sort of the lunathe is sail na gailinge agus sin wat is stolen bidger gur chomalov na ní laske la of as antanga had to just a chur oscore pobble agus is maledinen gan an nuni ma but nílein went to get tanga ma into last minute kind of dochach. Honnig mé an scannáin tá sé go muid ar lo níocha mé an scannáin róilte agus Frank fáil a chonig má bháthair agus má antí é cúpla óir dúirtí greibh sé an bhhaid bacordum eáil freisin. Well it's féidir féchan ar an pléir tá sé ar seinteir TG car so it's féidir dul agus féchan ar sin. Ok, déine mé sin. Ok, cai mé rá Cúán nach mí ag áchar Cúla4 mór an de bhar nach bhfuil éon fáistí gom
is just céile amachchas amach é go bhfuil an channel seo Cúla4 a gcuin le haidpáistí nach bhfuil? Gan doubt be. I mean, thoughts could haining to mention chlóracha idirnáisiúnta idir YouTube idir Netflix gaffer agus she command the chlóracha so obviously she did merle agus ma hantu denna bhíocht clown óga hogan le gailing agus gailing guildina kind agus school galerian sale mar a hanse injov the first yoga den han station sin an hachtach ní rod mar sin an mis óg agus ní rod an vi ma farsti hénig óg so is rud ontgees des é chun gná réling a chluint gná agus trechen der partielle ma boske breg an ní tra goúna tá go a víter across an é lurgan no san nu so is ontchen rud é which ag ann agus gur shervish I mean tá element aus dachsúle get ach go bonus is stáisiún spriúle gur sail ingailing legailing le os corna páisi agus páisi le gachsáis gailing be péis cooler taka mas an réiltas go nu mas an carracha so is úntachan é fad. Dar no is just céile gur channel láimsir é. Maidir an sráit nua do Macalla agus just Cúla4 gin ráta an féidir éint dom faoin maint atá gréibh Macalla le Cúla4 account? Well an nugin chun muid na smuinte bín smuinte agin bí mid léir sí an sag go caí a smuinte ver chláracha éagsúla agus an san nugin enimid nach chun mid pógra go TG4 go Cúla4 Glaachta leis nu oint ní glaachta leis den mit glaachta leis mas meile van smuineh den mit ferberter leo agus an son chumsteach agus den beécht aige a sta chun an tsraith dhéanamh so lá chéile imi de nomi le choch chéile fud na tíre chomá denna bhíocht na chlách so dhéanamh Irene right in the clock so the gail lodger agin winter TG4 goir and some Cúla4 choma reach ta she tudler chlóracha galeri an tier in the umlan agus reach tam win on my la agus ta sail elevator again railing and saw gum le gailchtti had to kind fe anchud agus a reach anchud gailskan fod na hart sa ach so coolry exul dus na bishid legailing of surviving garvailing survival agus reached went to better nachfiú on tier so hochish so had to den na sailta exul agus na darky exul churchan agus sin in rud in mu the envelope. Okay, agus an féidir níos mó intom faoin Macalla do Shaol mar tuigem gur tá sé an bhód le tamil ach is sráit nua atá ag tarlú is Cláir an scéil? Yeah, it's tsraith is like Marna and tsraith Aoife Hendrick and Labhair her tsraith. So an gobal nusach an rud na cabdárlacht ag get na the chéile chav fa láháin I mróga den éige dela. Is clár an a spriúle níl ein obair ges mar hampla so dá mech sí magat arahút colú mar hampla agus den éige agus an caiimhimse na go na fensáil den cam se lá fensáil agus cam a lá tu ar de color agus tá sé is clár spriúle agus an dúlá ná lá chahaf agus féchant on meile é. So my derme is clár spriúle a gist agus an rud eile le stúrda nagul tú a sort of a féchant sail te riine elevator nachú cosúile nu bhfuil simime eile go go chans mag a sprag sé hu chun same got is an harklin or rocky couple no period they pay kind I'm sure meaning a prosty so login might or going or be with larking or sky innovator gachod some mar sin agus an son the time is canonic so it's just cadus the chláracha is glóta agus is granúra agus is spriúla tá ann mar tá sé lá de gaisiíocht lá de amadíocht agus lá de ground an srá áirithe sa atá sú agus hálín sé a géintú dulmach bio tá sé gcóí le fáile an seintor
tá sé tussen an gédín an Shaol á de Bealtaine. So de chomering lech le avermis an slígul an tír beidir arha beganin is slí ma agus lurgémer pastile ó choúri agsúle beidir nar of as an tírsá dat dismahorí nu critical is airnig quote unquote iad ach beidir dismahorí nach agus so fan an legus omlá a hospoint den na daine agsúle gur courseling initiate agus a richt it's just stra den sco town. En even going and snuff against your job untuchte agus to do fechen agus a geisech le pastí o gasa cooler agus goiling all article agus either gatschicht agus a bit tan of fail so reached in her husband to clár so the pastí ni hiintitude da ni hoshiid accents just be the fire or sail in like physical aid or pay with our bonica and new a goyer fool but yeah so it's yeah so maar never to a foiler and shine tour nu as tosu gachkedin and kedin sota She's just win away on shot new agus an Cláir go generalta oh have on shra on Cláir go general on Cláir agus na Cláir eile mean to go over Cúla4 banin na pastí an a tan vas away go over na Cláir on one well she can and she kid she better an bonchloch an bon principle tá going na cahig na pastí tan winter san law so peridel to chantarlu is chuinge tá sé mar na dine so garamúil ge hintu go clár mai ach perid a chantarlu na go munin na pastí atá linge fa lá na lá na peridé go munin si tan vas tá seanscoil nach mai sin scail den lá agus tá seanscoil siad a mitseáil mai derhu agus so becha go meach sprí ag sport so cintín gur golan lá tanvach agus tá go hénig le pastí muna bhfuil siad buin tanvas ru ag an bhín sé siller go má in running to an aig bhfuil siad board nu bhfuil siad bhain siad é ledá nach nu ach chuilepáiste agus gan niléon escacht an sa fein mit na emails o a dismahorí agus an pastí hénig gorá mé tan winne ras. So is sin kan na bun principle because I know how in the end of last year the show galéir ná hintu gohfuil nachhul úlach a point le leirtin mailing will come better der pastí eile féchan na pastí se a gan being on guiding le go an Cláir so Tashan's gonna the new sergeant with bribes and those jellies agus Tashan's gonna sergeant govain she rudi das mar sin ach yeah been long to aku agus leisir it's been long to chaging a choma ni vin sé dakar or in tachtar crew chun dul gober Shaol Do Shaol mar it's just is clár chotáinine yeah definitely go on and the pastí an tana vas a bheith ag bathnú orthú féin an theilifíse agus an idir ar bhana sin an rud agus an rud a rí tá úntaach ó hean an seirbhís a chuintí ceair ag ná beidir as a cháar seo mar mis bhí pastí agin le cooler an fóling nó an níir nó an Austrráil mar ná is féidir tata na chláircha sa sa tíir sin gus an Cláir tá acu níl bloch leis ó heh féchantí so tá ag blinte agus a go carcha agus a gáde bhéidir ag go baile sa tír eile in an brandhar seo so absolút thoú hénig le pastí is braileh féchan ar hénig is braileh féchan ar pastí eile se tá YouTube lá sin so is deis úntaach é doing de Cúla4 agus gan out a bit in the pastí sa iad hénig a chorchan cín agus sport a bheith agus it's vín si de cur a gastóracht agus ag den of kind of defrete fe cho topic like beidir héadú chuig mín siad cúhalach agus sos go na vín tú timpmpla agus straé a sean ach fé Darren lei is vín siad lá vín siad gildamach agus scóirech. Thinking well an shot nude and Cláir dullamach and nude and Céile an Shaol lá de mín a Bealtaine ach bé sé beag an níos déine ná nu sort
Cúla4 an tagad of short radio. Vi just contact the radio new than chéile or cún. Sulla imíonn tú bhhail leat intin dar lucht éisteachta faoi aon tionscnamh nua tá idir lámha nó Bealtaine give Macalla na mína tá Mac Rón? Well, the Yennemer the clár gan enimid dar van sléan is go Cúán Mac gur clár the Micklein tabéidir tríide ceir cuideag is quiz showtown le Siomhaí Rourke agus Yennemer strahaháin agus Darren Harkeen leis agus tamid inise tí tosú an tarna stra be mu a lorug bíine so má dat a chud loch féchan ha iad hénig nu beidir gaelta lo nu lani lo gul si acu Shaol chuing a good sunry is clár an spriúla town so sin cean bhain sléin is go Cúán Mac agus tamid gobar scannáin LFLR tamid script agus tamid denna bhíocht airige de lora gohíine tá mé mar lígadí can an tacht chuing chun ceiste chur daine bhfuil éon pinganí ina bóchi so bí mid de hir gcónaí gobar chláircha agsúla agus bíart bheith fire kunst mar han trends agsúla mí bhfuil si me ag daine óga an consosca dénig bogan siad cho topic beidir níos tapúlan am widne so bí mit de hir gober rudi so ma ein den ma son go sim acu a gober sin man an go to mi acu tam mid land frost go ni nu so yeah so sin can one anyway so sléin is go Cúán Mac stra a ri se le fáir in Chainjo tá se chréile a láhar hétra agus begin thstra ascan nu going in ní man for so Shaol chuing bor sunni ma si go an rifost a going na ólas ag macallateo.com so ma ha si me gé a bheith gobar ling nu a bheith an televis Shaol chuing bor sunni